Ko toi whātala whātu tala dotTV mo koe te nao nono mai te pōnei, au ko sawilu makitsi ona. Mo te pōnei ka whaalonga tau ki tala winga ki laisene ngā business whātau mea inu maa losi, pēnā whukin whāpotopoto ngā volleyball a Tuvalu, ko toi whaasoko ana whainga tā whaunga i te māsina fōu. Te whainu me lau tina whai business whātau mea inu maa losi, e whanakalo ki lunga i tausanga nei. Te matanga aluenga malo whenua, ne whāpā tonu mai me silinga mtona swulu a business, mo tino takitokotasin whātangi ke maua naldo laisene, ke talia whātau atunga a mea inu maa losi. Te ofisa tokotasin e whai mai, me matea nei at whasoani o business, ki te atea kenga o te atu whenua, ka ena whawhale whoki ala atou apokoteanga ko lai mafua mai te kawa. Te taimene nei e ravene mātou a te uke o tino e mānako ki runga i businessi mo whisosoani ki runga i te olanga. Whisosoani ki runga i te olanga, mai se ko taurianga o whenua ka ainga wani mawhailoa o whisosoani e vaenga o roto achakenga wani ki runga i te olanga tene. Kai uiei e sirolane le vaenga e tau mawhai o pui ei ma te sona whai o te kawa i runga i te whenua. I te tausanga nei, ne matea whoki me ko whanaka whoki te awhaki o tino mai whenua i tuaf nā futi, ne whātangi whoki ki ne laisenenga mā lātou. E roho atasi kongo te me mātou i ngā rua mo whenua mai tua e māna ko ki runga ia, a telenga businessi. Kai se ko whenua katoa, ko whenua ko lai, ko oti me taria ne te whale kaupure, ko te meke whātau i me inu mā losi, nia whātasi mo te whenua tene. E nofo ki se tino ono tu. A tino ne mawhai o apply mai ki runga i te se ngata i te awhielo i te tino ono tene ko tino no kai maasani o whai roto business i tau sangata ki tasi. Pena hoki mo tino fōko lai mana koe. La singa o tusi whātangi e iloilo whakalente komitsi, ko i tuai o whakatalia te laisene. Te iloilonga te komitsi e whanalo ki lunga i mea ko lako o tine whakanofo, ke tau o whaine tine whai businessi, ko i tuai o mawanei a te laisene. Ano tine e, ko oafa tausanga, e sine laisene o atou e le tongi de afa tausanga, e la e whamalosi atu ki nui kongua, ma whai e siaka noa koilo te masina tene ko i tuai o kia te potolus fulu iuni. Kena tere mai koe tongi tau te whakatoa no te whainga te tausanga tene te sua ono masina. Ko te meke mawhai o tere te lele tau business. Ne whapātonu mai whuki de Martin, mei te komiti ne whakatalia fua ne nai laisene mo te waitau tēnei ko i nofo pui ngā te atu whenua mai te masaki. E isi se kilo ngā te komiti ke whaatoka whakaleia tūlanga katoa ke toka mwhei tūloa tau laisene ngā business mea inu maa losi, te lala e manakongina ne lātou te ngā loe whātasi mtina whai business. Ko ngā lāsanga mua ko nauti mo SDA, ko i te whiawhia nei te mawanga la misini vili pepa, photocopia 4, ko lāni whakamealo whātungina te pange Tuvalu, te me se te loko mo te tala katoa. I te asanafi, te tino ngā lue mai te pangi o Tuvalu NBT, ni whakakatu ne rato me alofa konei ki a kongo. Te me alofa te nini pongai mai lunga i whakatangi a kai a kongo konei. Te mene tia wau te pangi o Tuvalu, e whakamui ko me alofa konei, whisosoni ki a kongo konei tūlanga o me a konga ta maliki. Te tūlanga o te whisosoni ne mawhai o whakataunu o nalo ko tūlanga o a kai a konga konei ne. O na ko tūlanga o manakonga o lātou ka te se tau mate se lawa i o lo tau sene te whakatupenga o kope penei. Te rane mawhai ne matou o whakauala i alofanga. Ia mai ta whakanai taunga tonu whakula mo te whasfulu tausanga whakamanatu o te bangi o Tuvalu. Te lala e ne mawhai ne mātou o tai ugua ka tūlanga o whainga me alofa mātou kai. Hai mai siki lunga i whanga whakapatopotonga bene ne a konga te atu whenua. Ko lai mawhai o kia takitaki mo te asoa tai ao. E maua mai lunga i a konga ni. Te lala ne whana bena te autua te whasoani ne. Te pule whai akonga te SDA ni whai mei te mea alofa tene i whasoani ki tūlanga o a konga ta maliki i aso takitasi. Te lala e se mawhai o ngata tena loto whakawhtai ki te pangi mo te whasoani tene.
Katila mai na tolo dato te tau ko pe kone ne mai sei me akonga ne tamaliki whakafoli ki te tustusi ake whakalasi lo pilunga i te ngā luelo tamaliki te lasi taimi te ne copy notes ne kala ka notes ko me katolo mo me print lo pilunga i lo tau pepa tulanga foki o sukenga ne te uki o test mo sukenga o ne whai mana ko me katolo photocopy Se ngata foi desti kai pena foki te nauti I te loto whakawhitai mo te sosoni tēnei. Te whaianga tako tasi mei te nauti ni whai mei ki tala te dotTV, a te tāua te kope tēnei mai se ki tūlanga ta maliki whaoliki, ona ko te masini tēnei e kese mo te masini māsani I lātou. Me mawhai o kala te ata mā whai e vili te masini whao lātou tēnei. Te lalai te whakamaua mai ngā tēnei te mea alofa mai te NBT, mātou kōkolo te whiawhia me ko mawhai oa, o whesoasoani ko te me ke tai o la lewa whoki te sua te kope tēnei ko ia, koe whakaangan mātou te whotokopi tēnei ia, mua kai mai se lai ei, me kala mātou la nei nit ki ka te maina koutou tamaliki wholiki, la te mana kolo ki mea ko la ia, e kala ke ngali la te kilo lātou ne, ke whakalau e whai tira tō mainanga, tala mātou kōkolo te whakawhitai lasi o na la se mwhai ne mātou, e whakailo mai nei te pangi me te tongi o te mene ina wholoki te sifuru tasi awhe ne. A whakataua te mātou lo pēla ki tau mawhai mātou whakamaua se ko pēnei. E whai ngā tai mātou wa maua ne. Aso se moli tena whakawhitai ki akonga konei, mo te whakaonga whasosoni konei. Kai mai se akonga ko te tau mea tā ua tau stanga tātou ki. Whawhitai whoki ki runga I akonga konei na mawhai oa. O whakaonga a tūlanga o whasosoni a te pangere. Kai mai se ki runga I whakapotopotonga peni pa akonga ne ko pe tāua ki mo te atu whenua ne, a mai se te whakaleinga o tūlanga o facilities a te akonga ne. Te mene tia te pangi ni whai mei te pangi o Tuvalu e langa malo ki a te kinga tūlanga tau waka o konga I te atu whenua. Akonga konei se ngata te loto whakawhitai mo masini vili pepa whau konei, kai mo whasausani maasani aka whoki e maua ne lātou mai te pangi o Tuvalu. A te masini vili pepa tēne, tau ngatonu loa mo te vilinga o mea konga ta maliki, I te taimi tēne ni te tuakai I te maliki mai te malolonga leva mai te masaki ko te COVID-19. Te mese te logo matala te dotTV. Te pange atia ki o Tuvalu, e whakamanatu nei te lua whitu tau sanga o te pange I tas nei. Whakamanatunga o te aso e whai whakautu tonu ki te munatuku I o Partner in Developments. Te la e whakapitoa ki tūlanga tau atia genga. I te tai au nei, te minisita o tupe ne whai mamalo sili, I te polokalame te la ne kati ei nei a te keke. Te aso tēnei e whakamanuia ei atu sanga katoa tino ngā lue, mai te kamtanga ke o ko mai ki te waitau nei. Te nalo te pungai o te aso tēnei. Mai sei whakamanatu ne mātou achievements katoa te bank ne throughout te 27 tausanga tēnei. Masau whoki ne mātou lātou ko la mai mua atu ne, ko la ne whakawai ne ka mata ne lātou te bank. Kāti whoki, tāua whoki te aso tēnei. Ona the Minister of Finance, aia ko te kamatanga o te DPT 27 years ago, aia one of the director ne, se deputy chair o te pange, ne kamata ne ia te support member I loto I te DPT. Ne whai mai ne te mukisa me I loto I te lua whitu tau sanga tēnei, e uke kia ngā luenga ko la ne mawhain te pange o whakatau nū, e whasoani ei ki tino tātu whenua. E uke ki achievements ne, e mawhai whoki o se la vea pela ki whakalasinga ne, kai ke manatuan tātou me I tātou I Tuvalu ne, e community, much I te community rely tātou ne. DPT unique in its own ways me mātou e len ki lunga I pisinisi ne. I loto I pisinisi ko nai kāinga I out Highlands, create employments ne. E mawhai o se la vea ne tātou pani mea lasi kai ko nā tamale achievements ko lai whakataua ki ne DPT. Se ngata iei I tūlanga pisinisi lasi tasi o golden clients sa mātou, tēni lawe ne tātou ko te me samasui te stoa tēni a lalo niu ne. Ai e tasi o clients ne ka matatu mai DPT. E so kisem tau swa client ko te sulani ne, ko nā achievements e lawe ne au I loto I te pangi atake. Mai tawhalo iei, a te mukisa e moli tena whawhitai ki tino ko la ne whiawhia whakaonga te awanoanga, kai mai se lo te malo sosoani ko la e whakamauangina I loto I te lua whitu tau sanga tēnei o te tupeteu. Tai whoki te malo ne, te lasi tena tūsanga I lunga I ki lunga I te pangi atiake.
se ngata foki e whaftai foki au ki clients sa mātou I Out Highlands ne pisinisi pe la foki mo lātou ko la e teu lo tau tupe lunga I a mātou ne la vene mātou the trust of the public e mawhai o teu e mai se ei tūlanga o atiakenga ko nā ea ta mawhai ke ka inga community level pe nā foki mo te atu whenua ne te pangi atiake tala ki mai se ki atiakenga pisinisi pe la foki mo deposits so sino fia wa save tem do interest attractive mga fai manako ko ke to ilo ne ko anis information ma fai ne ko meli mai te panget sake fana foki te na Facebook page pe la foki ma fai foki ne ko call mai ya kai mai singa lilo ma ba ko kilo to sa tala fata simo office te panget Tuvalu ne kamata fakatui te lua fitu tau sanga ko teka te lai te vaitai minei ko silingam te tino ngā fulu mo toko lima a whanau Tuvalu ngā lue loto. Mo te awala whano ki mua, a te pange atia ke whakamoemoe ke mawhai soani lato ki manako ngā te malo, pe nā whoki tino whai businessi ke oko ki tino takitoko tasi. Kai mo te toe tala, te whapataptonga walipolo Tuvalu ko te whakataua nei a tālen ta whatamali ki Tuvalu, kai mai se iei te ola lei sau kato mai te whakamalosi ngā whoi tino. I te vai aso nei, te whapataptonga o toi whakapula ki kalapu walipolo katoa, ke whakamaual tau timu, mo te whakatau whainga tēnei whatokatoka kāmata I te māsina fōu. Te whakatau whainga tēnei e whatupengina I lalo fisosane a te ministuli o tā whaonga, kai whakatelengina lon te whapataptonga walipolo e pēlam te māsani. Te whapataptonga e whakamoemoe ko kalapu ke whakatū maulo te akoa kol tau tamali ki tā whaonga, kai ke kauwhaatasik te whepakinga tēnei. Mai se lo mo kalapu ko la se ki ainol tau timu I te whepakinga tēnei, whātoa te atu nei. A te pononga te whakamaunga o timu e whakatautau ko tas whānei, te la ka whaie e whaipatinga te whapataptonga mo kalapu walipolo, ko la ni whakamaual tau timu ki lunga I te whatelenga o te whainga tā whaonga tēnei. Ko nā la tala dotTV te pōnei, whaftaim whalongolongo mai, manuia te pō, kai tō whā.